Idane para pamirsa sami sane banget sumayang Titiang saking sekedrama kong Santi abian semana Banjar Pakutan. Wong ini mangken abdi ngaturaken kunang carita mamur de luh dedalu luh dedalu luh dedalu lampah titiang waluyo kadi kakunangan narung sasih umur bocah kaujang mangdosi de pacang lati keulang menjalanan anduk punika gong rena pengampura kumanti kunasi tiang berprade wenten maka kirang langkung titiang eri sajeroning ngaturang sesolahan ini yo sedeng punika banget lagi pelunas titiang ring ring sejeroning lama mangdan ngicen titiang poak-poak titiang aturan om siang wanti purnam wanti sukam wanti om santi 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 om Pemandangan kedua kongisi kesarengan angkep itu dua gong putra dini sing jadelen di jagat Manokwari sapetilah lampah ide ninggalin jagat Bali Dwipe menjalaran antuk program transmigrasi pinake jalaran kepingin itu guru wisesa duini mangga jagat Nusantara ini mesikian
kengken kaden puniki belin titiang iwerda miring sapa margani kedua agung sane alitan kedua agung putri meh-mekan sampun 15 tiban tuang dasa tiban sampun ide medila durung wenten nangkil meriki kepuri nika sane dados pikopen tiga anak agung lingsip. Nah, sesotane raga dini madang ngapih tuwe ide nyana sasane tangkilen ide tunasing baos minapu ada bajang sane kebaos jadi ngeruruh punika putri ide. Iwaki kiciang dalar sapunika tapi malih iki anak Iwaki sampun suwe kiciang wis seserep nanging Ratu Agung piragi kiciang ning sisiring Nilowana kocak wenten padukuhan sane mewasta segara tekti
nopen sing ada nak upah. Ben jadi madrama bidan pemagening sesai. Jadi ben madrama jemaah gawe saja ada upah. Ditu rago jadi bang biso. Jamane jadi saja asane sing ada. Tukang cat sing ada bang biso masih ngecet. Apa aja sing ada gitu masih ka jemaah jadi gawe ya. Apa jadi jamane bumi bo ketek kali senggaro dijo jadi subo aduh demorado penyak biut nengtung masih dini kita masih kelestarian seni budaya Bali mau drama jadi sebuah liu pengisir drama nego sing sebuah malun nama jalan jadi ragoman jadi lestarian budaya seni Bali nih